Падырел районенже турғанда вуны Алексей Кокель ежелі халықсым ғушынже пленер вешленже. Вол Владимир Васильев культурология докторы бұжарныбе районда да ялдарыгын администрации тұрышныбе гажал вун билігімеш худ ертірі. Инжетрен гельнөхына сене, терлі хулаба республикран жетіне ятлы сумлы художник сене. Кашни ялда гурмажук. Чываш сень профессиялы үнерне негіслене Алексей Кокель жураза үсіне тұрғана варавесем, шурлау ихинже шулзерен пуштарынашы. Вырынды халық сырысты сень көмілне дупма, сегеде бе, візем умынже үгерінзе ларма хынықса житренде. Узы дамар, зиреyi думала, варманне када серлине датмала, ана думала, кына думала, сырыновы тезір, бұғы тупса чағында кезе. Сәкизеплю, меликас университетіне пұқса ергелі қына лаза, хован түшінгі ғырақ дарсама бұғыту бадыр. Саңғын тепі ғұтсилі дабзымағыдыр. Перешіне харчен турған даврашынже ешчен жинсен сынарысем. Уйхирбе ширма шатра, тавралы хилеми үгерінне. Шағы йылдақ келезірузем вали юлаган нимбе таныштырайми хақлы барне. Пленера вуны сырысты худшынзанда, вун билік шолхушынже візем вырынды галереяна харчен сақалдан да шыралы картина барнелені бұлзадухать. Кунда ерге жапла, пуринде перерішне ялдақ вармала. Үтізем авторызембе бірлет тінжен тірлігідесіне саланыш. Саланиште тенджере илемлі чывашен, ырыда тараватлы эшчен чываш халығы бұлны жинжен. Унын тілінмелі үнер искусстви бұры жинжен. Шав үнер тілінмелі искусствине, тілінмелі чываш, хаватлы чываш, Алексей Афанасьевич Кокель, пушла заяныбе, шервону жол шитнине, педем тенжибех, Россиябе, Беларусибе пелеш. Чевашенрен духна мухтавлы ендерсене халалана кучалхи пленерда вун виши үнерче шлене. Россия рейтерлі хуларанда да Беларусьрен. Весем подрельдерхен шерещенецен портретесене үгерме галасыдадылна. Григорий Фицков, вице-скрип отшалых университетен деврендеть, ослых кандидате, профессор. Чевашенре вал премешход, художник пленер выходенде турханды темише шемебе балашсальгерне. Чеваш культуры шинжен, кунды ырыгымылы да тарават, тимліге сыбайлы земшинден Беларуссене хамын студентсене галса барып кетвал. Портретсем гушинде Беларуси унерже Григорий Федьков үгерне илемлі телмелев Витебс хулин сценарийде боле. Вол менжин паха пире, менжин зем Витебс хулине, балы Беларуси шеревне, хадараган зенжен нумай, чываш салдаг земде булна, хазем бушне гуна, шав мухтавла стратегия багратион ятла плана, пирен мухтавла хватла эндеш, Андрей Боголюбов, генерал-полковник, Жуков, маршал Бабырле, Туниде Паллах, пересавндарать. Аслызембей ношар пиллек мәшход падриелде адябыжа үнер школінде вренеген семішлеріш. Ошы сылвышра пызы кыстасен түрледевісене шудайлесе үгерме хынықны шамырксен асынже әмірліхе юля. Художник сене адясен бұлдарулығы көшумінде хошылзабыны савындарад. Палах аджазыне пидегілі шак пленерда хучынма мәжіндезен, кашны пленердах тенжен, терлі художник сем келеші, візен пирен аджазыне акине бірзақ бармашы, яланақ терлі мастер-класс сем гыдарса, шынелік сем барашы, пирен аджазын балақшак шынелік сіне илзе, малашнеге, хызен пулдарухны ядаландар забыны жүхне, пиде анлан узугурашы. Мен жүхле шамбырық үнерзезем, шағында худшынашы. Вот візен көзізем білешінні, візен чаны бете пызы художник пуласы курунзақтырад. Мош поле пурде пызы художник пулмашы булде, но искусствына юрадаган зин, бұл мелеглас сіре мадурда пулдарулы жин пуладех шанзақтырапыр. Пленера худшынаган сене подрельзем парнебе, тав жеревебе затрыш. Ядарласа концерт программи хадырлене. Николай Кушманов ендешін поэмидырых, Алексей Кокель күншөлешінден инсценировка гдартрыш. Усем палаштарашын сиреп шамрыкшын бала, чывашыл, вите талантлы пулдарулы. Оғырға диплом сеперек югерневал. Чайныйра картина тенджери чичаплы музейзенже вырынды бе.
Пленера хубат пірдені тересмар, вол хойнешне терлі куравра малалатысы, терещак ергелеген, Турган школинжен пиндеді ғаржар утмал билік мұршылда врензедухна Владимир Васильев. Район ердеші вара шак пархадарлы бұжарыва сүнме бамы бір, сарылма майсем шыры бір, иртерме укшеденгене тубы бірдесе шандарать. Ялшыны земде хойзем историялі пілдерішлі бұлыма худшыныне ыннанашы. Шидес вақтырашку жүртне тепрен юзамаз мақпаны де хавхаландарать візіне. Чеваш Марина Корегина, Олег Цыпленков.